Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizinle yine ben Güldana hocanız. Bugün çok güzel bir konuyu geçeceğiz. Geçen sefer hangi konuyu geçmiştik hatırlıyor musunuz? Aldığınız sabahta qanday sabahta o'tgan edi? Qanday taqirib bo'ldi bizlerde? Biz saymayı öğrendik değil mi? Sayıyorduk. 1, 2, 3, 4 diye. Umarım geçen seferki dersi seyrettiniz. Çünkü bugün bize o ders lazım. Надеюсь, kişiye sabahta qarab chiqdingiz, себебі bugün bizge o sabah qajет. Yani bizim bugünkü konumuz saat. Türkiye'ye gidince nasıl saat soracağız, ne diyeceğiz? Pardon, saat kaç? Özür dilerim, bana saati söyleyebilir misiniz? Evet, bugün sizinle saatleri geçeceğiz. Saatler. Помним, да, то, что мы проходили чоулыки. Saat это у нас yabancı kelime. То, что оно пришло басқа елден келген сөз болғасын. Sonunda bizim окончаниемыз лар емес лер. Saatler. Şimdi tahtaya yazıyorum. Evet, bakın benim arkamda ne var? Ben tahtaya her şeyi yazdım, hazırladım. Şimdi sizinle beraber öğrenelim. Saatler. Bizim saatlerden önce yani bakmamız gereken yeni kelimeler var. Saatlarda үйренбес бұрын қарап шығуымыз қажет жаңа сөздер бар. Соларға мән берейік. Bakın 60 saniye demek ki 1 dakika. 60 saniye. Saniye degen sekund. 1 dakika 1 minut. 60 dakika. 60. Ne kadar biliyorsunuz değil mi? Zaten burada yazılıyor. 60 dakika minut. 1 saat. 1 saatқа тең. 30 dakika yarım saat. Қазақшада да айтады ғой жарты сағат деп. 30 minut біздерде жарты сағат ya da buçuk. Buçuk demek ki жарты. Bir нәрсенің жартысы деген сияқты. Біз сағатты айтқан кезде, мысалға 12:30 болса, 12:30 деп айтамыз. Қашамалды өтеп, бірақ buçuk деген сөздің мағынасын түсінулеріңіз үшін айтып тұрмын. 15 dakika çeyrek. 15 dakika olduğu zaman biz 15 dakika diye kullanmıyoruz. Çeyrek diyoruz. 15 minut болған кезде biz çeyrek деп айтамыз. 15 minut деп айтпаймыз. 30 minut болған кезде biz buçuk деп айтамыз. 30 minut деп айтпаймыз. Yani burada zaten anlaşılıyor. 24 saat bir gün, değil mi? Bir günün içerisinde 24 saat var. 7 gün demek ki bir hafta. Biz geçen sefer ayları geçmiştik, hafta günlerini geçmiştik. Hatırlıyor musunuz? Haydi sizinle tekrar edelim. Tekrar edelim, kaydalayık. 7 gün, bir hafta. Bir haftanın içindeki 7 günü söyleyelim. Haftanın içi yani hangi günlerle başlıyor? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Şimdi bakın, buradaki bir haftanın ilk 5 günü, alğaşkı 5 günü hafta içi diyoruz. Yani жұмыс күндері, haftanın içi. Hafta içi bizim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu 5 gün hafta içi oluyor. 6. ve 7. günler hafta sonu. Yani bizim 6. günümüz cumartesi ve 7. gün pazar, değil mi? Hafta sonu. Böyle bir şey var ki onlar diyor mesela, sen hafta sonu müsait misin? Ya da çalışıyor musun? Sen haftanın sonunda демаласың ба, әлде жұмыс істейсің ба деген сияқты. Haftanın іші, haftanın sonu деп bölеді. Ve buradaki kelimelere bakalım. Burada sabah. Sabah biz günaydın diyoruz. Demek ki ne zaman? Қай уақыт? Biz қай уақытта günaydın деп айтамыз сәлем деп айтқан кезде. Fark ettiniz mi? Biz yani bütün derslerde geçtiğimiz dersleri tekrar ediyoruz. Biz барлық сабақтарда өткен тақырыптарды кейбір жерлерін қайталап отыратын боламыз. Сол себепті міндетті түрде сабақтарды біріншісінен бастап былай по очередности қарап шығыңыздар, ya. Sabah demek ki tanyerten, öğle. İyi günler. Mesela saat 12 ve 2 arası öğle oluyor. Öğle yemeği var.
12 ve 2 arası. Yani bizim tüskü vakit ya. Tüskü vakit. Akşam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşam degenimiz keş. Ve gece. Uyurken diyoruz ki iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Demek ki tün. Şimdi lütfen kendileriniz buna bakın. Baktıktan sonra sizinle saatleri başlayacağız. Nasıl saatleri söyleyebiliriz, nasıl sorabiliriz ona bakacağız. Şimdi biz sizinle tam saatleri geçiyoruz. Tam saatler demek ki däl vakit. Misalga saat däl 8 boldu. 8:00 ya 00 bolgan кезде biz däl 8 deb aytamiz qo'y, sol siyaqti qalay bo'ladi? Saat sabah 8. Sabah degende aytpay, жай ғана saat 8 deb айтсақ болады. Бірақ егер телефонмен сөйлескен кезде мысалға ертең таңғы 8-де кездесеміз деп айту керек болса, онда evet diyoruz ki sabah 8. Saat sabah 8. Saat sabah 8'de seninle buluşacağız. Yersen saat tangı 8'de seninle кездесеміз. Bu saatlere bakalım ve kendiniz söylemeye çalışın. Sizler айтып көріңізші, қалай айтамыз? Saat 12 дегенді қалай айтатын боламыз? Сағат 12 бізде түскі уақыт, ya? Қалай айтамыз? Сағат түскі 12. Saat осының алдында өттік, ya? Öğle. Saat öğle. Evet. 12. 12. Яғни байқағандарыңызда біздерде 8, 12 деп дәл уақытты айтып тұрғасын, қай уақыттың ішінде екенін айтып кетсек, жақсырақ болады, түсініктірек болады. Мысалға түнгі емес, мысалға түскі 12-де. Yani burada saat 12 diyeceksek gece 12 var ve öğle 12 var ya. Tüskü 12 var yani tüngü 12 var. Saat 6 hangi zaman? Sabah 6 mı? 6:00 bolsa sabah 6, 18:00 bolgasın. Demek ki saat akşam 6. Evet, hiç zor değil mi? Hiç zor değil, çok kolay. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Енді соңғысы қалды, қалай айтамыз? Saat sabah 10 mu? Hayır, saat gece 10. Ben her gün saat gece 10'da uyuyorum. Siz saat kaçta uyuyorsunuz? Siz gece saat kaçta uyuyorsunuz? Siz keşke qay vaqtda uxtaysiz? Tungi qay vaqtda uxtaysiz? 10'da mı? Ya da 12'de mi? Gece 12'de mi? Tamam o zaman arkadaşlar, tam saatler bu kadar. Ben birazdan size bir resim koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Қазір шамалы уақыттан кейін бір суретті қоятын болам. Ереже сол жақтан тағы да bir қарап шықсаңыздар болады. Şimdi sizinle buçuk, yarım saat yani 30 dakika olduğu zaman nasıl söyleyeceğiz onu öğrenelim. Sorumuz var. Saat kaç? Saat sabah 7:30. Мына жерде мен жақшаның ішіне жазып тұрам, себебі түсіндіңіздер, ya. Егер қажет болса айтасыздар, мысалға таңғы 7:30 деген сияқты. Ал егер керек емес болса, онда айтпай, тек қана saat 7:30 деп айтсаңыз болады. Немесе saat kaç? 7:30. Tamam mı? Burada saat 13:30 деген. Мынаны білетін шығарсыздар, ya. 13-тен 12-ні алып тастаймыз, сонда 1 болады. Түстен кейінгі уақыттар болса, saat öğle 1:30. 1:30. Saat, мына екеуін өздеріңіз жасап көріңіздер. Қазір бірнеше уақыттан кейін мен сіздерге айтатын боламын. Bu bizde akşam vakti, bu da gece vakti. Değil mi? Onu yazabilirim. Saat, akşam, gece. Saat akşam, dәл солай байқадыңыздар ма? Saat akşam 7:30. Saat gece 11:30.
Bu kadar. Buçuk. 30 dakika diyebiliriz ya da yarım saat деген сөзді үйреттім. Оны қашан қолданамыз? Қазақшадағыдай жарты сағат қалған кезде. Mesela yarım saat kaldı. Yarım saatten sonra film başlıyor. Yarım saat kaldı. Biz buçuk saat kaldı деп айтпаймыз. Buçuk деген тек осылай сағат 7:30, 8:30, 10:30, 11:30 деген кезде buçuk деген сөзді қолданамыз. Ал егер де жарты сағат қалды, жарты сағаттан кейін деп айтатын болсақ, дәл солай yarım saat sonra, yarım saat kala, yarım saat var деп тек қана yarım saat дегенді қолданамыз. Tamam mı? Evet arkadaşlar, anladığınız kadar şimdi birazcık zor konu var ama yani bakarsanız bu da kolay olacak birazdan sonra. Lütfen biz bu dersi bitirdikten sonra yani video bitecek ama siz devam edin. Yani bu derslere bakın, tekrarlayın, pratik yapın, kendi kendiniz çalışın. Яғни бұл сабақ біткеннен кейін сіз өзіңізді жұмыс істеңіздер, өздеріңіз қарап шығыңыздар, практика жасаңыздар, мысалдарды қараңыздар, интернетте басқа сабақты, даже интернетте емес, өздеріңіз бір уақытқа қараңыздар да, şimdi saat kaç? Şimdi saat 9:30 деген сияқты мысалдарды келтіре отырып, осы біліміңізді нығайта түсіңіз, жарайды ма? Bakın, şimdi burada böyle bir şey var. Біздің сағат бар, ya, мына жаққа примерно сағат салайын. Мына жақта сағат 12, 6, 3, 9. Егер 12-ден кетсе, біз мына жақта geçiyor деп айтамыз. Өтіп жатыр деп, ya. Ал егер қалса, онда var, бар әлі, ya da kala, сонша қалғанда деп. Yani, bakın, yani қараңыздар, егер мына жақта мысалға 8:45, ya. 30-дан көп болса, мына жақтағыдай 30-дан көп болса, 30 бен 60, 31 мен 59 деп айтайық, дәл айтқан кезде. Соның арасында біз осынша минут қалды деп айтамыз. Яғни 60-тан алып тастаймыз, бізде в общем 1 сағатта 60 минут бар ғой, 45-ті алып тастаймыз, 15 минут қалды. 15 минут бізде çeyrek, değil mi? Ал егер дәл 30 болса, естеріңізде, ya, mesela saat 8:30 diyeceğiz. Saat 8:30 деп айтамыз, дәл уақытын айтамыз. Ал мына жақта мысалға 1 минуттан 29 минутқа дейін қалай айтамыз? 9'u çeyrek geçiyor. Şimdi екеуіне тоқталып кетейік. Bakın, saat 8-ден 45 кетіп жатыр, ya. Біздер жаңа айтып кеткеніндей 60-тан 45-ті аламыз, 15 минут. Яғни 9-ға 15 минут қалды. 9-ға 15 минут бар. 9-а 9 деген бізде сөздің өзі. Ал егер соңғы әрпі қалың болса, жуан болса, онда біз а деген жұрнақ жалғаймыз да, çeyrek var. Çeyrek деген 15, ya. Мысалға келесі мысалды қарайық. Бұл жақта да дәл солай, 15 минут бар, 4. Яғни мынаны қосқан кезде бізде уже 5 болады. 5-ке 15 минут қалды деп айтсақ, 5. Мына жақта жұмсақ болған үшін, ince harf olduğu için ekini ekliyoruz. Яғни a немесе Егер дауысты дыбысқа бітетін болса, онда әріпін қосатын боламыз. Бізде мына жақта дауыссызға бітіп тұр, сол үшін тек қана дауысты әріптің өзін а, деген әріптерді, деген әріптерді қосып жатырмыз. Yani saat 5'e çeyrek kala film başlıyor. 5'ke 15 kalganda film başladı. Немесе 9'a çeyrek var. Saat 9'a 15 kaldı. 9'a 15 kaldı. 5'ke 15 kalganda başladı. Мына екі сөздің айырмашылығы осыда. Ережелер бір, бірақ var десе уже все, тек қана бар болды бітті. Ал егер кала болса, одан кейін біз жалғастырамыз. 15 қалған кезде осындай нәрсе болады, мен ана жаққа бару керекпін деген сияқты, tamam mı? Şimdi buna bakalım. Бұл жақта қалай айтамыз? Тоже 60-тан көп, 60-тан аламыз, 40-ты алғанда 20. Yani 4'ke 20 қалды. Saat 4. Мына жақта айтып кеткім келетін нәрсе, T harfi sonunda ö болғасын, деген жалғанады, ya. Себебі ö деген әріп бізде ince. Деген дауысты дыбыс жалғанғаны үшін T harfi D harfına değişiyor.
T деген әріпті біз D әріпіне ауыстырамыз. Yani saat 4'e kaç dakika var? 20. 4'e 20 var. Türkçe 20 var. Türkçe 20 minut kaldı. Yani mesela. Ya da 4'e 20 kala biz bilmiyorum. Misafire gidiyoruz. Biz konakka varamız. Misafire gidiyoruz. Soңғысына қарайық. 60'tan алсақ 5 minut қалады. Яғни 7'ge 5 қалғанда. 7. Мына жақта бізде соңғысы дауысты болғаны үшін біз дауыссыз е әрпін қосамыз. Және де соңғы дауысты әрпі ince olduğu için E harfini ekliyoruz. 7'ye 5 var. Saat kaç? Saat 7'ye 5 var. 7'ye 5 minut kaldı. Енді мына жақта қарап шығайық. Saat, мына жақта уже көбірек. Dakika geçiyor, minut өтіп жатыр. Немесе өткеннен кейін geçe. Bakın, 9'dan 15 кетті. Saat 9. Мына жақта соңғы әріп U болғаны үшін U келеді. Яғни естеріңізде A, E, I, O, U, Ö. Бұл ереже айтқанындай барлық жерде жүреді. Немесе төртке бөлеміз, немесе екіге бөлеміз ережелерде. Яғни saat 9'u çeyrek geçiyor. Çeyrek дегеніміз 15. 9'da 15 кетіп жатыр. 9'dan 15 кетіп жатыр қазақша. Burada 3'ü çeyrek geçe evden çıkıyorum. 3'ten 15 ketken кезде мен үйден шығып жатырмын. Evden çıkıyorum. Burada nasıl diyeceğiz? Saat 4. Şimdi 4 olduğu için ekliyoruz Ö harfini. Burada da öyle. Ö harfi sesli olduğu için D harfine değişiyor. T harfi D'ye değişiyor. 4'ü 25 dakika minut деп айтсақ та айтпасақ та болады. Geçe ben sinemaya gidiyorum. Бұл бізде осы шақ, біз бұны әлі өтетін боламыз. Мысал ретінде айтып кетейін. 4'ü 25 dakika geçe ben sinemaya gidiyorum. 4'te 25 minut кеткен кезде мен filmге барамын. Ve son örnek 7-10. Егер қаласаңыз, saat akşam деп айтсаңыз болады. Кешкі, я айтып кеткенде. Saat akşam 7 i болған үшін biz дауыссыз E harfini ekliyoruz. 7'yi 10 geçiyor. 7'ni 10 saat 7'den 10 gitti. 7'yi 10 geçiyor. Tamam mı? Biraz zor olabilir, anlıyorum. Ama lütfen derse bir daha bakabilirsiniz. Bu dersi bir daha seyredebilirsiniz. Ve öylece kendinize güzelce bunu öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Ben size güveniyorum. Men sizlerge сенемін. Sizler осы сабақты керемет түсініп алып шығасыздар деп. Haydi o zaman görüşürüz.